colek sambal terasi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya what's up guys, welcome back to my channel, yaitu di channel Teguh Subakti. Oke guys ya, jadi guys di video kali ini saya mau makan lalapan mentah lagi guys. Wah, udah agak perlu disebutin ya. Kalian juga bisa lihat guys, ini ada apa aja. Oke lah, kita langsung aja ya makan ya. Sebelum makan kita berdoa dulu guys, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu ini guys. Lihat guys. Kucai guys. Bentar. Colek sambal terasi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Daun jambu mede. Daun jambu mede. Apa kabarnya? Kol. Wortel. Ini itu goreng ini guys, goreng karena ya goreng sebentar jadi gini guys, kayak gosong. Kita colek.
Hmm. 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 Wah, nikmat guys. Hmm. Hmm. Kalau guys, hmm. Oh. Hmm. Dalamnya campur mede guys. Hmm. 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 Percaya guys. Hmm. Hmm. Cumi juga guys. Hmm. 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 Wah, kenyang guys.
pedasnya kuat guys, pedas. Cai. Wah, udah habis guys. Alhamdulillah. Ini guys dulu. Wah, alhamdulillah. Wah, ini sisa segini ya. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.